in December ni sari sang ni samni panga hi Thehlep UPC Biak in hona ni dona hi kauri ni tau te po so lai son society anin lo a chuan in man pui torin an local ve ni hi an fel hlom khop mai a chuan ko khulaya khwanin kapu pu mangai zwala hoin an ron chawa hi kan soi to angin helai hi baptist biak in kha ani thina ti chuanin kumina hi kan ho tu ten an han dila kan ho tu te le an ho tu te baptist lam shwai tu ten an in bia hi phal takin an biak in property zong zong ne thut pha zong zong ne min pe a ti chuan hei kan sa tha a bial shwai tu ten thatak main an han sa a district atanga malak ani a kan lom khop mai hei tu na hian biak in honna kan pastor LH or reverend Udaman hunamang do na ni hei ole kan hun than do ni la kan sa nge voin sami som ni le panga December ni sari Pathianni min roi kheng tu kan Pathian a mingla li su fakin om ro se amen voina Thehlep dang United Pentecostal Church ten hale tu sum le pai ngai to na se nga hale rim taka Pathian kan bia kan soi moi kan fak na tu ra Pathian bia bu kan lo sak uitin so ta chu rùa man na lâu này ang in a hồn na tur ni hun ruột kan lo khenga voi la hian he hun lu le poi mo tak mai kan an kheng thei te hi a varo puye lalpa isua ne na lo thuom ro se amen isuan kan hun man dan tur te he ti ni sela a tha ange helai po na hian hun rei tak kan mang lo fanga Kulon, lo jing lu teu lo ni sai na em chia. Pathian thu te ka chia nga Pathian thu ka chia zwa hian soi zui na toi ka ne yanga sumia so chon trong trai na ka ne yanga trong trai na ka ne zwa Pathian bia bu ko ran ho ten thei to pa kan lo thun din ne kan lo sap hon na ka ne yanga ti suan ribon se cha na ka ne zwa hian helam kong ka hi ka hong anga solam kong ka so ka ba hong le anga ti chuan helam kong ka a hian kalu tanga kanupa rongol tu te hoi minon sui lu tanga ti chuan solam kong ka a son me salam lu na kong ka son ti khan ai to tang khan kan lu tanga ti chuan biakin chu kan lu tanga biakin chu kan lu nuwa kan khuam pu te in Pathian phak na la ding suit tu ma thulovin kan thut na mun theu kan pan anga ti chuan tu ma thulovin Pathian phak le choi moi na la kan sa anga kan la sat tu na ta na chuan olal pa no so lu kan kim chuma lam I thu lo chuan kan lu kan mi chom le ara lam mi lung te po hi man haya an lung hui an yang kan lom khop mai a baptist ko shan ho chunga hian ko shan ho ai o te pon lom thu kan soi tak meu ni e hei an biak in UPC ko shan in kan ro chun hi an shwai tu te chunga hian kan lom em ani la li swan mi lom thu kan soi tak meu ani e hei biak in mun bul vel ani na in arei to khop pang heng lo hi Exodus bung som di panga sang rian tu hi kan lo sia nge Exodus bung som di panga sang rian in bun thiang ri mi sia
siam sakro se an zila ka chen ve te nan ti in lalpa pathian in biak pu kata na ami te ama an fakan soi voya chen te na turin ruai tu mo sia ne na lalpan thu asoyani kanan siar ta te lalpan malmin som sakro se amen poi mo le in ka ria a lalpa kan pathian a hian thuthung lui hun la ya po khan ami te singa a chen ve a ami te ne na a om ve te na turin an zinga ka chen na tu mun min siam sakro ti in alo soya lal te le gabu pakhat na bungria chang som le patum kan chiara chuan solomonan ise na tu rata na mun kasiamani ti in alo soya chronicle panina bung sari chang a tu kan chiara chuan lalpa pathian ta na biapu ka chen na tu ra an sat a chu lalpa ne na mi pui te le lal ten lanin ran te le chu biak buk chu lalpa ro pui na turata na chung ten pul chu an hlan ani ti kan mu a chuan voina hian lalpa a se na turata na kan pathian a hian mun din siam sakro tiang nge in elai ta nga kei poi solomon am hian pathian se na tur biak bu kanan sa a chung kan sang le kan tun din te chu voina chronicle panina bung sari chang thuang hian kei poin ko rano ten lalpa pathian se na tur hi kan thei ang to ka sangin so lui te nen ruai te nen ko ran ho ten program voina hian kanan bu sai thei hi ro pui le in kan khria lalpa isu fakin om le ro se amen le pathian ne na tong trai na kalo ne nge tong trai yang hu lalpa isu kan pathian du tak voina hian ko ai mal som sakna United Pentecostal Church Thehlep local ko ran ho ten lalpa thei to pa ichen na tu ratana thale tu isum le pai senga ibia bu kan tun din chu voina ine na lalpa isu kan run la na se amen lalpa hei na in nam lo se la tharabin lalpa run luang se lungai le thei mangang le kan pui ngai te tharawatui hal te ti sa mangana tok tu ten muna hian imingan nun nafa lalpa van sky na chum chulo singa imal som nan san the nan ine na kan run la ne ro puin en lol pa run lu khat la imi te ta na he in hi nangin pal so mang che lalpa I swimming chu chu kan di la che amen Levoina hian United Pentecostal Church Thehlep local Northeast India Biak in litu rinle lalpa isua pathian pakhat chau ani puan na hunata na le pathian mi te nama kan fakakan choi moi na durata na te he biak in hi lalpa le ko rano ten mo phur na min pe kangin lalpa isua mingin lom takin ka honge lalpa fakin om ro se amen hallelujah hallelujah amen hallelujah amen hallelujah le pathian ko kan ho te lalpa yu ka kan sa yu lu ka bu Yen pathian lo ka